Assalamu alaikum dostlar. Мына ламинат паркеттерди тартып бер деп сурандыңыздар эле. Биз мына Оштогу шейиттөө курулуш материалдары сатылган дүкөндөрдүн бирине келдик. Азыр ээси бизди ошо баалар менен бир сыйра тааныштырат. Бул жерден көрсөтүп кете бересизби? Бааларын айтып. 33-класс. Kastamonu firmanаты 670 сомдон акчасы кеметип беребиз оларды. Ушулардын бардыгы мындан. Мындайлар. Ламинаттарыбыздын баалары ошондой. Мыналарыбыздыкы 32-класс Kastamonu фирма булардан 630 сомдон. Одон нарагы Беларусияда 550 сом. 32-класс 08-дик 5 фаска. Мына үстүдөгүлөрчү? Üstündegileriz, mınalarımız 530 somlu, şu 3 türlü rasvetkabız. Bundan narağı, bunlara çeyinki bolğum rasvetkalarımız, mınalarımız 580 somlu. 580 somdan eкен. Somlularımız. Narjağı? Bularımız 570 somlu, 33. klas 08'dik. Belarusiyan atı. Mına plastiklerdi dagı, mına var mı olası mikro? Plastiklerimiz, patolojnilerimiz 3 metreliğimiz 180 som, 4 metreliliklerimiz 230 somlu. Kemetip berебиз. Любой светне айырма. Svetne ayırması yok. Nastenlilerimiz bolsa 3 metre 230 somdan alıp berебиz, 3 metrelik. 4 metreliğin 300 somdan alıp berебиz. 4 metrelik 300 somdan. Dagı ne var bu жерде? Мына ке достор, мына MDF-терimiz var. пластиктар. MDF канчадан айтмакчы? Баягы дуалга, потолокко. Dualga patologda MDF-terimiz özümüzdün Oştun Mesne MDF-terimiz aka. 270'ge 24'lük. Bularımız moyşilerimiz 220 somdan, pol moyşilerimiz 200 somdan alıp berебиз. Мына ке достор, баалар ушундай экен. Мыналар дагы ошол эле немеде? Булар эндүүракпы же? 530 somdan bularımız. Kıtaydaki 31. klas 07 mm parafin delgen bular. Bular aksiya жүрүп жатат, буларды арзаныраак кылып беребиz. Кытайский бар. 510 somdan кылып беребиz, ооба. Эле рахмат, таксыр, соодаңызды берсин. Мына ке баалар ушундай экен, биз азыр дагы бир жерден тартабыз. Мына плинтустар канчадан экен? Plintustlarımız 6'lık razmerdeki plintustlarımız 75 som, 7'lik razmerdeki plintustlarımız 130 som, 8'lik razmerdeki plintustlarımız var. Alarımız 150 som. Мына ке достор, ушундай плинтустар мына ке бул жакта турат. Мейли рахмат. Мына достор, бир дүкөндү тарттык азыр, дагы бир дүкөндү тартабыз. Колдон келсе 2-3 дүкөндү тартып, баалары менен тааныштырганга аракет кылабыз. Мына ке достор, потолочный плинтустардын бааларын бир катар силерге тааныштырып коелу. Ака бир айтып коюңчу бааларын. 100 somdan başlayıp 110 somga çeyin. 10 santimetri, 12 santimetri, 11 santimetreder. 7'den başlayıp 8, 9, 10 santimetrege çeyin. Akçası 80 som, 85 som, 75 som, 100 som harfıl çenen. Bir üstügü da. Bir üçlük o. 2 metreden standart bu. Mına ke baalar ушундай экен достор. Плинтустун расчетун алып алыңар. Мына ол не мына ол ака? Bunlar patolojnik plintustlar. Канчадан бул? Bularda 2 kvadrata 150 somdan. Буну не менен жабыштырат? Жидкий göz bilen janmıştırат aka. Bundan ayları var. 5 şoktor. Мыналар. Булар канчадан? Bunlar 350 somdan bular. Bundan da Светнойлору бар экен. 180 сом, а? Мейли рахмат ака. Мыналар канча мына бар экен го? Bunlar razmeriga qarab aka. Mınalar çoğundoro 1200 som. Mınalar 1000 somdan. Mınalari 350 somdan. Mınandaylar var 700 somdan. Ana ol ne gipsten mi? Yok, pökten bu. Pöklü? Aa. Benim. Meyli rahmat. Sodanızı versin aka. Mına ке достор, мына жерден ламинант, MDF, пластик бар жогун тартып беребиз азыр. Мында дүкөндүн ээси бизге айтып берет бааларын. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Мына ламинантпы мыналар? Ооба, ламинат. Ушулардын бааларын бир катар айтып коесузбу мындай? Айтылган сомдору. Бул жакка өтүп алыңыз болсо. Ламинаттын баалары эң арзаны 520 сомдон тартып башталат. 1200 сомго чейин.
Xo'p, bunalarimiz 520 so'mdan. 4 tala rasvetkasi bor. Bular rossiyskiy bo'ladi. Bular rossiyskiy bo'ladi. Bularning nimasi 07 bo'ladi. Qalınlığı, buna üstü kraskası 31-klass bo'ladi. Bunalarimiz уже 08-31, 07-32'ler ketadi bu jag'i. Bularimiz 560 so'mdan kvadrati. Bunaqa cheyin. Üstünkiler уже bu jag'i buna üçösü bular Belarusyaniki. 8-32 bo'ladi. Bularimiz 540 so'mdan kvadrati. Bularimiz buna jag'imiz bunaqa cheyin 620 so'mdan. Bu dag'i 832, biroq Kranastar firmaniki bu. Bu rossiyskiy. Rossiyaniki bular. Bular o'zi Rossiyaniki 832 bo'ladi. Buna talshinasi 8 bo'lsa, buna ustidagi покрытиясы bularda 32-klass bo'ladi. Anan bu jag'i buna ustidagilar полностью 833. Buna полностью 833. Da. Buna talshinasi 8 bo'ladi. Buna ustidagi покрытиясы 33-klass. Buna bular faska deb qo'yadi. Faska. Da. Bular faska bo'ladi. Bular o'z bunday figura o'zining spesial figurniy bo'lib chiqadi. Kichkina stik bo'lib. Da, stik bo'lib chiqadi, da. O'shalar. Bunalar qanchadan dedingiz? Bular o'z bardigi 650 so'mdan kvadrati. Ustidagilar anan bular полностью 650 so'mdan kvadrati, biroq kami bor bularning. 640 so'mdan. Da, kami bo'ladi. Bular qayertiki bular? Bular bardigi Rossiyaniki. Rossiyaniki. Da. Bular bardigi Rossiyaniki. Endi plastik. Plastigimiz Patologga баягы дуалга стенный пластиктерди көрсөтсөңүз балалардын. Patologga plastigimiz bu жақта patologniler üstüdegiler var. 3 metrlik, 4 metrlik var patologniler пока. Мына булут канча сом? Bulutuz 3 metre 180 so'm, 4 metre 220 so'm. Onu алчы мына коричневый. Коричневый ол дагы ошо ценада. 3 metre 180 so'm, 4 metre 220 so'm. Ушул жердеги пластиктердин бардыгы бар да силерде? Бар, бардыгы бар, Кудай кааласа. Бардыгы бар. Пластиктин эң алды 4 метрлиги цветине карабай Цветине канча сомдон, а? Цветине карабай патологиялар бардыгы бир деле ценада. 220 so'm. 220 so'mdan 4 metrligi. Da, 4 metrligi kami var. 3 metrligichi? 3 metrligi 180 so'm. Ana dagı kami var. Kami etip beremiz. 2 metrlikler daha var mı? Yok, 2 metremiz yok. 4 metrlikte 2 metreden bölü işletse болады bir. 4 metreden alıp durup. Bakın bağlar şunday ekan dostlar. Stenley daha var mı? Da, Stenley dağı var. 3 metrligimiz var, 4 metrligimiz var. Anan 270'lik plastigimiz var. Onlar kançadan? 270'lik plastigimizin 20'ligi var, 25'ligi var, 30'luğu var, 40'lığı var. Emi mınal MDF'lerde. MDF'tin bağları buna yerdegilerimiz eni 20'lik bolot, uzunu 280'lik bolot. Bular Özbekistan'daki, Taşkent'deki. Bulardan cenası 210 so'mdan. Bularda. 210 so'mdan. 210 so'mdan. Da, bularımız 210 so'mdan, eni 20'lik bolot. Anan bu jakta eni 25'lik MDF'imiz var. Bularımız eni 25'lik MDF'lerimiz 275 so'mdan danası. Bu dağı uzunu 280, eni 25 bolot. Mınal svetlerin bardığı var mı şuların? Bunun svetlerden bardığı var, Kuday kalasa. İşte vitrina özelliğinde bolup kaldı. Bakın dostlar. Numarınızı aytıp koysanız. Numarımız 0553 53 menen 02 00 10. 10. Mana şu nomerlerge kayrılıp dagı түшүнбөгөн жериңерди сурап алсаңар болот. Келиңер. Usta aka ушул жерде хизматтар. Мына нелер мына? Bularımız bagetler. Bular основном işletile turgandары mınalar patologdun çekesiga, üstüge. Bularımız. Mına o bir 10 xil rasvetkabız var, 10 nemesinde, түсү. Mınanısı 250 so'mdan, razmeri 8'ge 4'ü bolot, anan 5'ge 3'ü bolot. Mına nemelerçi? Bularımız половой плинтус, 6'lığı var, 7'ligi var, 8'ligi var. Bularımız 6'lıkları. Bulardan cenası 70 so'mdan, plintustun özü 2,5'lik bolot.
Zapchastarini 20 so'mdan sotamiz, biroq kami bor. Ушул жерден эле ламинатты алып, анан бир жолу комплект кылып алып кетсе болот. Komplekt qilib olib ketsa bo'ladi. Polnisi nimalari bor. Tavып бересиздер. Tavib beramiz. Мынакей достор. Ne kamchiligi bo'lsa. Номерин айтып кетти устака. Ошол номерлерге кайрылып дагы сурап алсаңыздар болот. Түрлөрү бар экен. Bularımız razmeri 8'lik bo'ladi. Endi nimasi? Uzunluğu 2.20 bo'ladi. Bulardan senası 140 so'mdan sotamiz, no kami bor. Uzunu qancha bo'ladi dedingiz? 2.20 bo'ladi. 220. Buni qancha so'm buni? Biovata, min vata. 1000 vata bo'ladi. Bular Kna firmaniki, Qozog'istonniki. Bulardan ruloni 16,5 kvadrat bo'ladi. Bunun ruloni 1700 so'mdan kami bor. 1700 so'm. Buni ne bu? Bu Atacento. Atacento degani bu жаңы keldi Toshkentdagi. Bulardan bir chelegi 11.000 so'mdan. Nega bular buni? Bular dualga, vadamisonkaga o'xshagan narsa. Sirtqa же ichki. Yo'q, ichkariga ishlatsangiz ham bo'ladi, yo'qdan tashqariga ishlatsangiz ham bo'ladi, sirtqa. Kraskaga o'xshab. Kraskaga o'xshab yaxshi. Nimasi chiqadi. Aka do'stlar, shunday. Mana bu yerda jiddiy ko'z so'rab qo'yingchi. Jiddiy ko'zning 3 turdusi bor. 100 so'mligi bor, 150 so'mligi bor, anan 220 so'mligi bor. Ayrimasini desangiz, al firmasında ayrıma bo'ladi, anan gramında kichkina ayrıma bor. Bular qanchadan? Bular o'zi 6 so'mdan danasi. 1 shtuka 6 so'm. Da, 1 shtuka 6 so'mdan. Mana aka do'stlar, shunday ekan. Bular 60 so'mdan. Yo'q, 60 so'm emas. Ani razmeri bo'ladi 6lik. 6lik. O. Alardan danasi bir paçkası 100 so'mdan sotamiz. 80 so'm, 90 so'm. Razmeri shunday u, je qanday? Razmerlari arqil bo'ladi. Yo'q, senasi birdey. Senasi birdeli. Razmeri arqil, sena birdey la. O. Pena qancha so'm bu? Bu pena kley bo'ladi. Bular основном kley jarmashtirilgani. Alardan 60 sekundlik bo'ladi. 60 sekundda jarmashadi. Ani danasi 600 so'mdan. 580 so'mdan sotamiz. Bu kabi bor. Mana aka do'stlar, shunday. Bolalar shunday ekan. Ustaka nomerini aytib ketdi mana. Patolog, qisqasi shu yerdan uyingizga полный komplekt nimani materialni qilib ketsangizlar bo'ladi. Mayli, rahmat ustaka, savdangizni bersin. Tinch bo'lingiz. Muna kecha do'stlar, bunday turbalarni so'radingizlar-la, shuni so'rab qo'yib o'psiz debchi. Mana aka men qayra keldim sizlarning so'rashinglar bo'yicha. Aka mana turbalar jönde aytib berib qo'ysiz, qanday bo'ladi? 6 metrdan bo'ladi. Uzunluğu. Biroq samotokka. Samotokka. Davleniya qancha? Davleniya pazaka chiqarib beramiz. 50 metrdan bo'ladi aka uzunluğu. Qancha so'mdan buna shu hozir? Samotokni. Samotok 150 dan olib beramiz aka. 150 metri mi? 140 dan olib beramiz. Mana aka do'stlar, shunday ekan bolalar. Hozir men bunday nimesini ko'rsatib qo'yim. Mikrofonni o'rnatib olayin. Tak. Nov qanchaligi? 160. 160 da qancha so'mdan? 320 so'm. 320 so'mdan metri. 280 dan qilib beramiz deyib. Bunisi-chi? Bunisi 100'lükmi? 100'lük. Bunisi 100'lük ekan. 100'lük bunisi qancha dedingiz? 140. 140 so'mdan. Mana aka, so'rab qo'ydik. Nomeringizni aytib qo'ying mi? Tak. Bilayn 0771 33 33 71. Anan Oshka var 505 80 80 81. Şu nomerga qayrilib berasizlar do'stlar. Aka do'stlar, bu yerda jidkiy oboy kafel deydi. Şu yerga kirib jidkiy oboylardan da bolalarni bilib ketayli bir jolu. Bismillah deb turib. Keling taqsir buna jidkiy oboylardan bolalarni bir sira tanıştırınca, buna bir çekeden başlayıp takşayız ha. Mikrofonu qarmab olыңыз. Assalomu alaykum. Aka, mana shu mana bu birinchi ko'rsatayotganlaringiz Tashkentskiy Adras firma degan. Bular 1400 so'mdan bir qopi 4 kilo bo'ladi ichida. Germanskiy texnologiya bilan chiqargan. Kачествоsi вообще zo'r. Lakrovniy bo'lib qoladi. Bular o'shol meshokda qancha kilogram? 4 kilo. Qancha so'm o'shol? Bunisi 1400 so'm kamitib beramiz. 1400 so'm. Toshkentda o'zidan keladi. Bunalar paxtali. 90% paxtasi meni. Bular 1200 so'm kami bor.
Bular чистый o'zimizni paxtadan bo'lgan. Bir meshok ha? Ha, bu ham 4 kilo. 4 kilogram. Kачестволары yaxshi. Endi bunalar material aralashgan. Bularda aksiya qilib qo'ydik 1 oy. 750 so'mdan, 900 so'm, 850 so'mdan sotib kelganmiz. Bularda ham kачестволары yaxshi. Bundan svetda chiqat ekan-da? Ha, bardig'i bor mana shu svetlarda. Onalaringiz qanchadan? Mana shu yerdan o burchgacha 750 so'mdan. Buna vitrina 750 so'mdan. Aksiya. Onalaringiz-chi? Ular u firmalar yo'qolib ketdi. Men bu yoqqa olib qo'ydik. U yerda buzyapmiz. Mana aka do'stlar, bolalar shunday ekan. Bolalarda. Bunday jiltiraqlari bor ekan mana. Buna universal, har xil jiltirab chiqadi. Buni 50 so'mdan sotganmiz, hozir aksiya qilib 30 so'm qilib qo'ydik buni. Buni aka do'stlar. 15 gram bo'ladi. Bunday Jiltiraqlari bor ekan. har xili bor. 15 so'm o'shal pachka? Yo'q, 30 so'm qilib qo'ydik. 30 so'mmi? 50 so'mdan sotadilik, hozir u. Aka. Bunday jiltiraqlar bor ekan. Bolalar shunday ekan do'stlar, mana jitga bo'ylardan. Patr Putur kanalidan deb. Patr Putur kanalga podpiska qilib qo'yingdagi. Patr Puturdan kelsangizlar, Tez xabardan kelganga ham skitka bor. Skitka bor deydi. Patr Puturdan ko'rdik deb kelsangizlar. Maylanda usta aka. Savdangizni bersin. Mayli aka. Bo'pti, rahmat. To'xtanglar, biz nomerni aytib qo'ying aka. 0558 83 15 88. Mana do'stlar, ushul nomerga xayrlasizlar. Jitga bo'y bo'yicha. Biz anda ketdik Ulantoz. Eskertib ketayim, biz Sheytö qurilish materiallar sotilgan bozordamiz. Bu dükkan mana ko'rsatib qo'ying. Sheytödan kirgandalar mana. MDF kafel, jitga bo'y, plastik, aboy, laminat deb бұл жақты urib kelaverasizlar, ana jitga bo'yga. Mana aka do'stlar, mana nomerlarni tartib qo'ydim. Ushul nomerlarga xayrlasizlar. Mana ketayotganda ana yerdan o'qilib turadi. Stroy Plaza degan. Domdan 100 metr kirsangizlar, mana bu yoqda жаңы dom bor.